uziyo ku mugabo witwa Magashi niwe nje kuvuga wa nyuma sinzongera kumukora ikindi kiganiro kandi sinzongera kumuvugaho nanamushimira ko biriya byo gutandukira yinjira mu banyamurenge cyane arasa n'uwabivuyemo nabonye yakoze ikiganiro havuga ngo nimba ari operation nimero 1 Masunzu ari wo hayavuga natwe tuba tumuvuga rwose aho ngaho go ahead umuvugeho ibyo ushaka umukorere ibyo ushaka nkuko wabikora ariko nakubwira ngo felicitation kubera ko wavuye mu banyamurenge cya kindi twari twanze kandi byari byatubabaje ariko nabonye wabavuyemo kubera ko twagiye tugukebura tukubwira ko warengeye abanyamurenge bagomba kwivugira rwose bakavuga ico batekereza nk'abanyamurenge ariko apana w'ubundi bwoko kuza kuvuga ngo ati nje ndabona abanyamurenge bahagatekereje gutya bagakoze gutya urabivuga yego ariko urabivuga nkande wowe ubivuga urinde banza wimenye ubone kubivuga shimye ni naco twanashakaga dukunda umuntu tuvogera habe nawe wowe wo mu kindi gihugu wawe tureba kuvogerwa mu ukuntu babiteye agasuzuguro kenshi cyane mwakoranye ikiganiro na fani rwose muvuga uko mubyumva simbatera imijugujugu simba blaminga simbagaya bira n'ibitekerezo byanyu kimwe nanje nje gutanga ahangaha harubona gusa titire cyangwa akabona gusa isura yanje akamantuka hari abantu batukana muri komanteri ntimbabaza ariko ziriya bando mukoresha zibari za abanyamurenge n'abantu badashobotse n'abantu bagoye mwabanye n'abanyamurenge kugira ngo uhere uvuga ngo ntibashobotse ubashatswemo bagukorera akazi ko mu rugo se bagukorera akazi ko muri office ze uriya mwana n'umufamiliye nabonye itangazo famille yanditse ivuga ko nabonye mugenda muvuga ngo yaguye ku rugamba kandi aho bari barejo ntantambara ari hari famille ko yanditse itangazo ryo kubika yavuze ko yazize uburwayi yaramaranye igihe gitoya kandi ko ndakeka wowe ukora inkuru uvuga ko birabusoma muvuga ndumva utarusha umuryango amakuru umuryango avuka yes ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukende ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo nziza suhuje abanyamurenge aho baherereye bose hose kwisi hakuyemo utugara harwambaje ejo bundi ngo se gituma nzavuga ngo hakuyemo utugara nuko ari abantu tutabana mu murongo umwe niyo mpamvu nza mbikoresha suhuje abanyamasisi bose aho baherereye ku isi suhuje n'abanyarwanda nabo aho baherereye hose ku isi ngo Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire dusuhuje tunashimira yuko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro cyane kandi tunakubwira ngo warakoze guhitamo uno muryango warakoze kutubera inshuti warakoze kutubera umuvandimwe warakoze kutubera izindi mbaraga Imana ikomeze kwishimira kandi Imana ikomeze yagure ibyawe naho ino i Nairobi turi mu bihe by'ubukonje imbeho yasaze magripe ni yose amatiyagazi ni yose uyu munsi hiri hameze nabi cyane kubera imyigaragambyo system yahangaha nyine hari ukuntu yubakitse cyo kimwe n'ikindi gihugu nawe urimo abatureba buri gihugu cyose kiba kigira uko cubakitse system yacu ahangaha imyigaragambyo barayemera rwose nta kibazo imyigaragambyo ngo y'amahoro barahemera nubwo ahangaha izipfama abantu benshi kubera nyine akavuyo kabo bagira ariko imyigaragambyo barayemera ni ikintu bapanga bakanacemera rwose n'itangazamakuru rikaza abapolisi bakaza ba civile bakaza uyu munsi nabonye byabaye ibintu bibi ariko ndeba mu kanya makuru bavuga ko hapfuye abantu 45 ngo bamenyekanye ubwo urumva gashobora kuba hari n'abandi benda bataramenyekana imyigaragambyo ni mibi rwose n'ikintu tamyigaragambyo myiza ihaba tayo pe uko bimeze kose tiyazahabura abayigenderamo ariko isanzwe twende bitureba kuko ntayo twokora izikora bene gihugu twebwe hano tuhari si iwacu n'abantu bafite igihugu ciza ariko bagifata nabi Kenya zija kumera nka Kongo hamwe bisabije kumera kimwe
kuko akavuyo gahaba imyigaragambyo ihaba nyine akavuyo gahaba pe ni nk'akabakongomani uzigira ngo dufitanye isano. Ariko sico cangendereye cyangwa se sico gitumye nicara kuri kamera. Ako ngako nakari gaciyeho, ni nabyiza kuvuga amakuru y'igihugu uherereyemo uko bimeze, uko byiriwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko turabanza duheze pole imiryango y'abanyamurenge yabuze abana babo, yabuze inshuti, yabuze ababyeyi babo. Ngira ngo nanavuge ku mwana mwabonye ejo witabye Imana w'umufotogarafi ngo ni Shema. Abantu bose nabonye mugenda mutera komanteri mumuvugaho ibintu byinshi. Uriya mwana ni umufamiliye. Nabonye itangazo famiye yanditse ivuga ko, nabonye mugenda muvuga ngo yaguye ku rugamba, kandi aho bari ejo ntantambara yari ihari. Famiye ko yanditse itangazo ryo kubika, yavuze ko yazize uburwayi yari amaranye igihe gitoya, kandi ko ndakeka wowe ukora inkuru uvuga ko biriya byose muvuga, ndumva utarusha umuryango amakuru. Umuryango avukamo wiwe Abongera bavuze ko atari ku rugamba, ahubwo yishwe n'uburwayi yari amaranye igihe gitoya, niko itangazo ry'Abongera ryaje rivuga. Ndetse n'abandi bose babuze abana babo cyangwa se inshuti, abavandimwe, reka tubabwire ngo pole cyane, mukomere, Imana ibahe imitima yo kubyakira, kandi inabahe n'ihumure mu mitima yanyu, kubera ko urupfu ni ikintu kitamenyerwa. Iyo ari ikintu kimenyerwa kubwa basokuruza, ibisekuruza nk'icumi byatubanjirije, tuba twarabimenyereye. Umuntu yapfukishima akavuga ngo agiye heza, nka kwa kundi umuntu aba agiye mu rugendo ibyishimo aba afite, akavuga ati ndagiye ningero nzabavugisha mu dusengere tuzagerayo amahoro. Ariko nyine urupfu ni ikintu tumenyera, upfusha abantu 4, 5, 10 bose, ariko nti wowe kimenyera, nti wovuga ngo nje ndakomeye, ngo maze kubimenyera, ngo narabyakiriye. Urupfu ntabwo ruzarumenyerwa. Reka rero tubwire abari mu bihe bitaboroheye zo kubura ababo, reka tubabwire ngo mukomere kandi mwihangane, Imana ibakomeze cyane, niyo nzira ya twese. Kuko na Bibiliya ivuga ngo igiti ceze kirasarurwa. Ubwo nyine niyo ari iminsi yiwe, ariko mwihangane muryango, mwihangane bwoko bw'abanyamurenge, ndetse n'abandi bose babuze ababo bari mu bihe bitaboroheye, ndetse n'abafite ababo mu bitaro barwaye. Hari uburwayi bubabaza cyane ugateseka igihe kitari gitoya, hari n'ubundi buza bugahita bugusinziriza rwose, imibabaro yo mu isi ukayiruhuka. Ariko abari mu bihe nk'ibyo ngibyo, Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibafashe. Ni ibihe biba bigoye cyane, wenda nk'umuntu ufite mu bitaro umazemo igihe, iwe karanyumva cyane ibyo mpamvu ko ari ibintu bigoye cyane. Ariko Imana itanga ubundi bubasha twebwe tutotanga, n'ubundi bushobozi, ibahe undi mutima wo kwihanganira ibyo bintu biba bibagoye. Rero ikitumye tuza hano ni ukuvuga aya makuru yacu, tukayavuga tutari abanyamakuru, tukayavuga nk'aba YouTubers, aba content creator, narababwiye n'ibindi byose murabizi. Ariko ntimukaza mwitiranya batwebwe n'abariya b'abanyamakuru. Turi abantu babiri batandukanye, gusa bakorera umuyoboro umwe. Usibye ko bari ababyigiye, bo baba bafite amategeko abagenga, naho twebwe nta mategeko tugira tugenga. Aba YouTubers bose ku isi nta mategeko bagira bagenga, usibye ufite wigiye ubunyamakuru niwe ugira amategeko amugenga. Naho twebwe ni uguhanga imirimo, turi ba rwiyemezamirimo tunahanga, kuko twebwe ntaho turega ngo twishe itegeko iri n'iri, ngo ry'ingingo iyi n'iyi. Twebwe ibyo ntabwo bitureba. Twebwe ntabwo twize ubunyamakuru, turi aba YouTubers. Muza mureka kwitiranya ibintu bibiri. Bariya nyine bemewe nibo babyize, naho twebwe ni ukwihangira imirimo. Reka mbivuge gutyo, byumve neza cyangwa byumve nabi, ariko ni uko nguko twebwe ni ukwihangira imirimo, ntabwo turi abanyamakuru. Niko bimeze. Nuko kuko twebwe ntaho twagiye kudepoza ngo baduhe akazi, ntaho twagiye gusaba akazi.
ntaho dufite certificate yemera ko turi abanyamakuru. Oya, nabonye ejo bundi hari umuntu wari kumbwira ari mu mujyi, yari afite igikamera kingana gutya hagenda afite n'abasekirite bibesha umukoreho, iwe yabiherewe uburenganzira n'igihugu akoreramo n'igihugu abamo, kuko ari umunyamakuru byemewe, iwe arabyemewe rwose. Wibesha ukamuvogera uhanwa, kuko umubuza uburenganzira bwiwe, ari ibintu yigiye, ari ibintu yaherewe uburenganzira, afite na rwa rupapuro leta imusinyiraho nimba barwita gute. Rero ngarutse nje ntanga conclusion ku mugabo witwa Magashi, niwe nje kuvuga wa nyuma, sinzongera kumukora ikindi kiganiro kandi sinzongera kumuvugaho. Nanamushimira ko biriya byo gutandukira yinjira mu banyamurenge cyane asa n'uwabivuyemo. Nabonye yakoze ikiganiro havuga ngo nimba ari operation numero 1 Masunzu ari wahaye avuga, natwe tuba tumuvuga rwose aho ngaho. Go ahead umuvuge ibyo ushaka, umukorere ibyo ushaka nkuko wabikora, ariko nakubwira ngo felicitation kubera ko wavuye mu banyamurenge cya kindi twari twanze, kandi byari byatubabaje, ariko nabonye wabavuyemo kubera ko twagiye tugukebura tukubwira ko warengereye, atari uko bikorwa. Niko nababwiye ngo bino binyamakuru byacu kubera ko ntawe ubigenga, ariko tubigenga, hari igihe akenshi umuntu abikora ari amakosa atayazi ko ari amakosa, ugasanga warengereye, ugasanga wavuze umuryango. Nariko mbona ushize bahana uriya munyamuziki ngo ni Kanye West, ngo yabyutse ngo avuga nabi ngo abanazi, usanga yavuze ngo ni abantu ngo badashobotse, bamamwaka kontra zose z'imyenda yari afite, z'ibigo yari afite, bamuhomza asanga miliyari nimba ari zinga bari kwavuga, kubera ko yavuze umuryango utavugika. Rero natwe bivuze abanyamurenge n'ubwoko kimwe n'abandi, ariko twanga umuntu tuvogera, usibye ko nawe watureba wewe ubundi bwoko, waba umurundi, umugande, umutanzania, nawe ntiwo kwishima abantu bakuvogera kandi bakuvugaho ibyo batagufitiyeho uburenganzira. Usibye ko jewe umunyamurenge nta bushobozi mfite bwo kuvugira umutanzania, abatanzania bagomba kwivugira, nawe uhawe tureba nta bushobozi cyangwa ubasha ufite bwo kuvugira abanyamurenge bagomba kwivugira rwose, bakavuga ico batekereza nk'abanyamurenge, ariko apana w'ubundi bwoko kuza kuvuga ngo ati nje ndabona abanyamurenge bahagatekereje gutya, bagakoze gutya. Urabivuga yego, ariko urabivuga nkande, wowe ubivuga urinde, banza wimenye ubone kubivuga. Ico kintu turakigaya, nandi moko azakigaya cyane, kuza ukigira na jua ngo uravugira ubwoko runaka, urinde se. Icambere nturi uwo muri ubwo bwoko, icya kabiri ntibagutumye, icya gatatu ntaco bashinzweho. Rero twaragukebuye, twakubwiye nabi, kandi no gusaba imbabazi birashoboka, binabaho. Usibye ko gusaba imbabazi si ubugwari, ni ubutwari. Nabonye nura mushiki wacu ngo ni Fani, mwakoranye ikiganiro ciza, je simba nenga rwose, buri muntu yavuze uko abyumva ku ruhande rwiwe, nawe bivuga uko ubyumva. Ico twari twanze bwana Magashi ni ukwinjira mu banyamurenge ndani, nico twari twanze, ni naco cyatumye duhaguruka tukavuga. Birashoboka ko hari abagututse, birashoboka ko hari abakubwiye inbox, birashoboka ko hari abaguhamagaye, ariko biba byiza gukora inkuru ku kinyamakuru cawe, wirinda kwinjira mu bwoko runaka, usa n'ubuvugira, usa n'ubugira inama, usa n'ubabwira ico gukora. Jamais. Ico ngico ntabwo imijugujugu yo kubana mikeya. Ntabwo ico ngico rwose cyo tuma usinzira cyane, kandi uri umuntu mukuru, uri umuntu w'umugabo, wabikosoye, twabishimye, ni naco twanashakaga. Dukunda umuntu tuvogera, habe nawe wowe wo mu kindi gihugu wawe tureba, kuvogerwa mu nzu ukuntu yabiteye agasuzuguro kenshi cyane. Mwakoranye ikiganiro na Fani rwose, muvuga uko mubyumva, simbatera imijugujugu, simba blaminga, simbagaya, bira n'ibitekerezo byanyu, kimwe nanje nje gutanga ahangaha. Hari ubona gusa titire cyangwa akabona gusa isura yanje akamantuka. Hari abantu batukana muri komantiri, ntimbabaza ariko ziriya bando mukoresha zibari zanyu, kuko simpamya ko bafite wifi mu wawe ngo wamuza. Hari nk'izina nza mbona ahantu hose
nza ndibona iwanje rintuka nkaribona ahandi ribatuka nkibaza uyu nguyu wamuroze we yakarabye iyihe sabune cyangwa yisize ayahe mavuta. Biba byiza rero kumva igitekerezo cy'umuntu tuvuge ngo ndakigaye ugatanga icawe kandi ntuvuge ngo wavuze ngo sibyo ngo reka ngukosore urankosora nkande. Nabivugiye hano iwanje kuri cano yanje mbivuga uko mzumva kandi mbivuga nkanje igitekerezo canje tigikuraho icawe nawe kubitaho icawe tucumve. Nawe hari undi uza akavuga ngo ibyo uvuze nawe ni debate sinemeranya nawe. Biragoye ko imitwe irenze 3 yohuza umugambi cyangwa yohuza ikintu uko ibyumva. Rero ntabwo twanza badutuka, titwanza badukosora, titwanza baducaha, titwanza batubwira ngo mwarengereye. Ndi umuntu of course shobora kurengera, shobora kuvuga ibintu jewe nzi ngo ko ndavuga inkuru nziza ugasanga arabe yikomeretsa. Ugiye aho kuri comment ukankosora ukavuga ati yewe none kunuku no kurya nza nzisoma commentaire zanyu zose. Habe nabandi bose bazabazinyuzamwe amaso bakagenda bakuramo ninka kwa kundi yuhaye uryifi. Abantu bakunda amafi cyangwa bazabarya amafi tiwafata ifi ngo wama wasama ukanjumire. Uzukuramo ihwa cyangwa imishugi mu kinyamurenge ugata imishugi akanyofu karimo kakarya ugasubira ugakoramo y'amaso cyangwa se kakanwa k'inani kaba gafite imisenyi ukagata. Kurya ifi nukugenda utora. Abantu batetse ibishimbo ko muranyumva mwebwe sugenda utora amabuye ugata, imungu ugata, ibibore ugata, ikizima akaba ari uteka mu nkono. Kandi wamaze kubitora ugiye kurya taza arobanura azakanja gusa. Rero natwe niko dufata YouTube zacu, ibitekerezo byanyu iyo twatubyumva cyangwa inama zanyu tuzumva nka kuri umuntu wawe uryifi yumva agenda atakano mirakano atakano hakabana kandi ukanja ukagacira ariko ntukamire. Niko namwe ibitekerezo byanyu tubifata kuko hari umuntu kugira igitekerezo ukumva karagucukurira umwobo ngo bagushire wishiremwe wenyine kico ngico ntiwocumva ngo gikomeze. Biba byiza rero zino YouTube kuzikoresha muri business ariko udatuka ubwoko runaka tinjirira igihugu runaka. Abanyamurenge n'abantu badashobotse n'abantu bagoye. Mwabanye n'abanyamurenge kugira ngo uhere uvuga ngo ntibashobotse. Ubashatswemo bagukorera akazi ko mu rugo se, bagukorera akazi ko muri office ze. Umwe ashobora kuba adashobotse ukamuvuga mu izina ariko ntago ari ukuvuga gusa ngo wamuza ngo abanyamurenge ngo ndabazi ngo n'abantu bago. Ariko naso inyokomantere zo kwamagashi ibitwenge biranyica gusa ngo njewe ngo simbazi ngo ariko numva ngo bavuga ngo n'abantu badasho. Niko wumva nyine nawe bari ukundi bakuvuga kutari kwiza wawe. Nta muntu uzuvuga kurya aho wicaye wawe umvuga neza. Iyo umaze kugenda azakwataka. Gaye umuntu ku giti ce ureke kugaya umuntu nk'ubwoko avukamo. Yaye zino YouTube ico zimaze ni ugukora inkuru twiteza imbere nk'aba batabyigiye twishakira amayisha guhanga imirimo ariko si ukuza twataka ko turataka abanyarwanda tukabavuga nabi ko turavuga n'ababagande ko turavuga n'abatanzania abanyakenya. Abantu ni beza, abantu ni beza. Uzahura n'umwe kugirire nabi ariko ntago abantu bose ari babi. Abantu ni beza 100%. Kandi burya naje gusanga hari genjewe no kubera mubi bivanye nuko nawe wambereye mubi. Kuko hari umuntu udashobora kwihanganira guhemukirwa ukavuga ati warampemukiye je se kubera ko ngukora ibintu biza warampemukiye. Ijisho rigire gute riho rwirinde. Hari abantu bameze gutyo. Hari n'undi muntu ushobora gukorera ikibi akihangana akakubabarira. Turatandukanye. Kuriya dutandukanye rero niko tutameze kimwe. Uzahura n'umuntu mwiza ejo aguha amazi aguha ibyo kurya, uhure n'undi ndumwaka amazi aguha isumu cyangwa n'uya mwaka yakwime. Abantu ni beza. Umuntu uvuga ko abantu ari babi
niwe mubi, abantu ni beza. Rero yeme ako kantu numvaga ari ngombwa kukavuga, kariko kambaga ahantu, ndavuga ati reka nkavuge twikomereze ubuzima. Kandi turabashimira urukundo mukomeje kutwereka, mukomeje kubana natwe, dukomeje kubona ibitekerezo byanyu byiza, inama zanyu nziza. Nukuri turabakunda cyane, namwe muza mudukunda, turi abanyu. Kandi niba kwanga uzihangane nyine, uko nawe uzoba warabanye ni abantu nabi, ariko 100% abantu ni beza. Abantu ni beza, ntago abantu ari babi, kuko na Bibiliya ivuga ko turemwe mu shusho y'Imana. Nimba unyita mubi rero kuratuka Imana. Abantu turi beza, abantu ni beza, abatugiriye nabi muri beza, abatugiriye nabi muri beza, abatugiriye neza muri beza, abantu ni beza. Rero yari Yambu kwari kubaramutsa, tunabashimira urukundo mukomeje kutwereka. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Turabakunda cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.